Pa ima na Fejsu. Mi mještanima povlačili. Eto, dok nismo vidjeli da je sve pod kontrolom, onda smo se preselili nakon tjedan dana u Osijek, gdje smo počeli skupljati pomoć za ista ta područja za ljude koji su nažalost morali otići. Spomenuli ste i brojne udruge koje u stvari vi motivirate da se priključe u slijepe slučajeve njihovim akcijama. Čini mi se dobra. Znači ja i ova... Ajmo reći s kime ćemo raditi. Donka smo nekada još... Radi projekata koje smo do sada odradili. Odali još. Sam spomenuo udrugu specijalne policije. Na Osijekskim imamo isto izraznu suradnju, s njima dijelimo i ovo voću nazad nekoliko dana. Humanitarna udruga Rijeka Ljubav na čelu s gospođom Šteficom. Gospođa ima izuzetan trud i zalaganje za ovaj grad, čak i regiju, tako da smo se njoj priključili, jer ona ne može stići jednostavno sve projekte koje ima. Tu se uključujemo kao logistika i kao osiguranje, znači prilikom podjele, prilikom svega, tu se uključuje specijalna policija. Tako da, evo, ušavamo, kažemo, uključiti... Služite kao žubake! Tako da, ipak, nismo samo jedni u nizu od udruga koje djeluju ili koji su osnovani. Spomenuli smo nekoliko humanitarnih projekata, no mislim vi dosta i preventivno djelujete, motoristi ste, onda prometno preventivno djelujete. Tako, imali smo od par mjeseci i imali smo oslikavanje zida u Manastiru i to sve jedan u suradnji sa odjelom prevencije. Osijek podjelu letaka na svaku božićnu sajmu, znači dijelimo letke sajma za sigurnost prometa na cestama vezano za djecu, sjedalice, ludu, kafić u ludu. Ja, da. Da, ja sam udana već. Srednji vozač. 13 godina, ja ne hvatam van nigdje više. Nema se to šta puno reći, to treba doći i vidjeti. Šta ima? Sajmo ove godine. Šta ima cura? Naočale koje simuliraju utjecaj alkohola ili droga. Neke zauzete, a neke... Treba doći pogledati kako izgleda i koliko je stvari teško pod utjecajem alkohola ili nekih droga funkcionirati u prometu. Napomenem i da mi u klubu, znači... Viđate Eminu? Može se reći, čak smo u statutu bacili... Aj kad je vidite... Znači mi je dozvoljen, ajmo reći, nije rade. Ne znam, ja vas. Laja. Marko Jukić. Pa kažemo da smo pili mlijeko ili tako nešto, ali evo, otprilike smo mislili kako smo profilni. Kada ste vi u svemu ovome što radite u stvari motoristi? Neko se vozi autom, neko kombi imaju jednog člana trenutno koji se vozi na motoru čak i u snijegu. Da ga spomenemo, čovjek je Pajić iz Bilja. Znači oni na motoru mate kad god motor vrijeme dozvoljava. Znači osim kad se onda oni. Jel ovaj vi naše prijevozne sredstvo prema se mi koristimo i tako da... Rade za Đakovo ili... Ne, kako treba. Mi imamo nekoliko dana vremena da bismo nabrojali sve što ste radili ovih nekoliko godina, ali evo počeli smo rad s akcijom Djeca daruju djeci, možda još dugujemo informaciju na koji vam darovati knjige, to je preko nas sanirati Vukovaru, to mogu biti donesti. Socijalni rad radi novca. Na adresu Prosvetova 200 u Osijeku. Bajrač će ovako, svaki mjesec šalju novac. 1200. Ja rekao da radite nešto. Čo se robi? To je slovački malo, jel? Šta znate slovački? Znam, ja sam slovački. Da. Pa šta reći?
I vi pješke idete za Đakovo? A šta je to susjedu? Jel vam stane? Tako, jel vam stanu? Kako? Ma. A nekad mi gužva, nemam vremena, ne da nemam vremena, imam pune sjedala ili nešto. Da. Sad kad budem išla kući isto ću imati pušteno sjedalo i idem kupiti neki radijator. Treba i na snimanje i još moram pustiti do 2 sata, gužva na posao je. Da. Sa mašancima radi na stvarima. Znate li Suzanu? Koju imaju puno. Ošli su za Laslovo. Nekako, Bajček. A Gabajček? Jesou. Aha, znam. Jesou. Znate engleski, njemački? Engleski, razumijem. Njemački ne. What's your name? Pa znam, tako to mi je mala, zna 6 godina ima. Snima mi je baš hladno. Imate Face isto. Nađete me na Fejsu. Zvaja Matko Jukić. A ja imam više Fejsa. Jel? Đakovačka satnica, Rijani, Tomašanci. Šta ste vidjeli? Pa ne znam, ja sam slabo. Ja isto. Slabo, ja nemam vremena. I škola i kuhanje i spremanje i non stop nešto moram.